Dumelang, hello, hi. Welcome to yet another special edition kwano ho Qwaqwa Radio podcast. Mme ka nete ntse re tla le bona jwalo mabapi le di awards tsa selemo sena sa 2026. My name is Mamosala Lerata and I'm your host. Mme ka nete ke tshwere DJ Tsipora Khaitsediaka. Khaitsediaka. Ho jwa? Ke phetso. Moranyana ne re buisana he ka nete o re ga o yena ke ya ha o ikutlwa jwang e ka ba o santse o ikutlwa ka tsela e tshwanang? Hey, se le dilemo jwale motho ntse o le teng mona ke nana le mo sa 2026 ke tla make shape batho ya khathetse ke thupa fela jalo o nahana ke eng e fapaneng e leng hore wa etsa lemong sena o hlokometseng hore no ntse o sa etse dilemo tse fetseng salas ke nana hore ho kena ka ra batjha man you can imagine hore ke etsa lenano la batjha kana kone motho ne etsa fela radio but ke bone hore ho kena ka ra bona o tlise phetho kholo haholo because now ba interact le motho ba mmona bana ba banyane batho ba baholo le bona ba se ba batla ba o la ka bona ba kenelletse le bona ba utlisisa go moetapelo fitlile okay go fa monyetla speak to the viewers bana be so le bitso la ka nna ke Tshepo Majake DJ Tsipora moetapelo wa batjha ke nominated selemong sena di kgautsa Qwaqwa Radio mme ke tla ke ikokobeditse bana beso bombele bontate batjha kaofela ke ne ke kopa le votele mme hore ke tle le gautsena tla tsona di le pedi sala ba pala ke nominated category tse pedi ya best presenter le ya presenter of the year mme tsela ya go vote ke ena bana beso SMS a lentswe QCR o sia space o bongola BP o sia space o bongola Tshepo Majake mme SMS tsa nomorong ena 47439 ke di peta 47439 o boele hape o ska etsa phoso o mvotele category nyengwe latela ya presenter of the year entswe SMS a lentswe QCR o sia space o ngola POTY o bo sia space o ngola Tshepo Majake ntse SMS tsa yona nomoro yona yana ya 47439 nka thaba haholo tate mo di maketsa tsona hantle. Mwanasu, all the best. Salas. Thank you so much for watching. Please do continue to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye.